Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu wa ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. I sek hadis со силе посебно важно е, посебно буд наградимо. Со пренесено преко hadis таро Абу Хурейра радијаллаху анху со вакеро преко бари награда о намази ко джемати. О посланико саллаллаху алейхи васелем вакиржа да о намази ко джемати тано вредно таро намази окува со фалиноле коркоре. Хем одуа панч, хем биш путја повише. Исто вакирджа о пегамбери саллаллаху алейхи васелем ко време сабахеско. О мелеке тари рад, хем о мелеке таро диве, ки демпе, хем присуствој инен ко дуа намази. Одова значено да о сабах. Е сабахеско намази, буд баро важно, хем посебно. Хем ко одова време кана о мелеке авен, хем он мени немпе, хем присуствоинен ко доја молитва. Субханаллах. Хем ко кре о посланико саллаллаху алейхи васелем препоручинџа те читина о ајетит таро Кур'ани, ки сура Ел Исра, ко ефтаварде шофтота ајети, собхено, заиста о Кур'ани сабахеско и не присутно. Селаму алейкум ва рахметуллахи та'ala, ема кава хадис тано забележимо ко Сахих Ал-Бухари.